같이 읽어보도록 하겠습니다. За, дэд хууль 33-ын 29 их чухал үг болохоор бүгдээрээ хамт уншъя. Израиля чи өрөөлтэй ёо. Эзний авралыг хүртсэн чам шиг ард түмэн хэн юм бэ? Тэрээр чамд туслах бамбай чиний сүр жавхлант илд юм. Тиймээс дайснууд чинь чамд захирагдаж чи мөргөлийн өндөрлгүүдийг нь гიშгчин гэлээ. 네, 몽골 형제 자매들아, Монгол ахан дүүс нараа. 너는 행복자로다. Та нар үнэхээр өрөөлтэй хүмүүс юм аа. 네. 다시 와서 정말 이렇게 교회를 바라봤을 때요. Эргэж ирээд дахиад чуулганаа харахад 야, 진짜 우리가 행복자라는 거예요. нэрэл бид нар үнэхээр л өрөөлтэй хүмүүс. 네. 터키 그리고 그 주변 나라들은요. Турк улсын хувьд эргэн тойронд нь байгаа улсууд ч 그 гэсэн 이슬람 종교를 따르는 무슬림들이 살고 있습니다. бүгдээрээ л исламын шашныг дагдаг муслимчүүд байж байгаа. 그들은 코란이 하나님 주신 정말 참된 말씀이라고 믿고 살아가고 있잖아요. Тэд нар Кураныгаа зөвхөн Бурханаас өгсөн жинхэнэ үг нь юм аа гэж бодоод дагдаг байгаа. 예. 그러나 그 쿠란에 나타난 그 알라라는 하나님은 Гэхдээ Куран дээр нь гарч байгаа Бурханыг Аллах гэдэг байгаа. 하나님이 주신 말씀 이 성경과 다른 하나님의 모습을 가지고 있죠. Библиэлд Бурханы айлдан хэлсэн Бурханы өөрийгөө танилцуулж байгаа энэ Бурханаас тэс өөр Бурхан тэнд гардаг. 그들에게는 구원의 하나님 그리고 아버지 하나님이라는 것은 찾아볼 수가 없습니다. Үнэхээр Бурханыг тэд нар авралын Бурхан, эцэг Бурхан гэж өрөөсөө дуудаж чаддаггүй. 네. 신에 대한 율법의 종교의 모습은 가지고 있어요. Мэдээж Бурханд хандсан хуулийг нь сахин биелүүлье гэсэн шашин нь бол байж байна. 경건의 모습은 있고 나름대로 행위의 종교의 모습을 갖고 있는 것은 사실입니다. Мөн одоо их сүсэгтэй байдал байдаг, үйлсээрээ хичээ сайн бай гэсэн дүр төрх байдаг. 네. 첫 기도 시간이 새벽 4시나 5시쯤에 시작이 됩니다. За тэгээд өөрийн 4-5 цагийн хавьд одоо эхнийх нь залбирлын одоо дуун гарч эхэлдэг байгаа. 네. 집안에 있어도 그 기도 소리는 들리게 돼 있어요. Тэгээд бүр гэр дотроо байж байхад л тэр залбирлынхын дуу нэг тод сонсогдож байдаг. 터키 나라에 3만 5천 개 이상의 사원이 있습니다. Тэгэхээр Турк улс дотроо 35,000 гаруй том исламын дугнууд их байдаг. 네. 그래서 그 시간에 그 3,500개의 사원에서 일제히 어떻습니까? 알라는 위대하다 이렇게 외치는데 Тэгэхээр 3500 гаруй тэрхүү дугнаас нь нэг дор яг нэг цагт Аллах бол агуу юмаа гэж дуу хашгирч гардаг байгаа. 그걸 4번 외치고 이제 기도가 시작이 되는 거예요. Энийг 4 удаа одоо чангаар хашгирч хэлээд тэр залбирлынхын цаг нь эхэлдэг гэсэн үг. 그래서 5년 동안 잠을 설쳤는데 여기 와서 잘 자고 있습니다. Ингээд 5 жилийн туршид ерөөсөө нойр хулжаад цаан унтаж чаддаггүй байсан. Энд ирсэн чинь их сайн нойртой байгаа. 그 나름대로 그들도 어떻습니까? 그 율법에 대한 행위를 가지고 경건의 모양을 가지고 있습니다. Тэгэхээр тэрхүү шашныхаа хуульд бас итгэх зүтгэлтэй зөв сайн амьдрий гэсэн хичээл зүтгэл нь их байдаг. 갈라디아서 3장 10절에 보면요. Галаад 3:10 дээрээс харвал 무릇 율법의 행위에 속한 자들은 저주 아래 있다 이렇게 기록돼 있습니다. тийхүү хуулийн дор байгсад нь хараалын дор байгаа юм аа гэдэг 그렇죠? байгаа. 예. 그 율법의 모든 행위를 쫓아서 행해야 된다는 거예요. Тэгэхээр хуулийн үйлсийг нэг бүрчлэн сайн ягштал биелүүлэе гэсэн хичээл зүтгэлтэй явж байдаг. 누구든지 자기 행위로서 의롭다함을 얻을 사람은 한 명도 없다고 분명히 기록하고 있습니다. Уул нь бол бичвэр дээр тодорхой байгаа тийм ээ. Хинч бай өөрийгөө зөв сайн болгоё гэсэн үйлсээр хүрч чадахгүй юм аа гэсэн байдаг. 우리 울란바토르 중학교의 모든 형제자매들도 마찬가지입니다. Тэгэхээр Улаанбаатар төв чуулганы маань бүхэл ахын дүүс нар адилхан 예. ба. 우리가 성령 구원을 받은 것이 율법의 행위니까 Бид нар аврагдсан байгаа маань өөр хуулийн үйлсийг биелүүлснээрөө 아니죠. үгүй шүү дээ тийм ээ. 그 복음을 듣고 믿음으로써 Харин авралын сайн мэдээг сонссондоо итгэснээрээ 하나님이 болсон. 주신 그 구원의 선물 은혜로서 내가 구원을 받고 이 자리에 있다라는 거예요. Бурхны авралын бэлэг болох тэрхүү нэгүслийг нь ухаарсандаа бид нар одоо энд сууж байгаа. 그것이 얼마나 큰 은혜인지를요. Энэ зүйл маань асар том нэгүсэл юм аа. 누구는 정말 경건의 모양을 가지고 그 율법의 행위대로 살아가려고 하는데 Тэнд тиймээ хэсэг хүмүүс үнэхээр сүсэглэг байдлыг тээгээд хичээл зүтгэлтэй сайн амьдрийгээ зүтгэж 그 байгаа. 구원의 하나님을 알지 못하니까 Гэхдээ Бурхныг авралын Бурхан гэдгээр нь таниагүй. 정말 천국 문이 좁은 문이 되어 버렸고요. Тийм болохоор тэдний хувьд Деважингийн үүд нэрэл яг хавчиг хаалга юм. 네. 그들에게 복음을 전해줄 자도 많지 않습니다. Тэднэрт энэхүү сайн мэдээг тарааж өгье гэж тэнд явж байгаа хүмүүс ч их цөөхөн очиж байна. 네. 그 율법 앞에서 항상 자신의 부족함을 느끼고 어떻게 보면 더 나아갈까 고민하는 사람들입니다. Тэрхүү хуулийнхын өмнө хүн би хичнээн сул дараа өчүүхэн юм бэ гэдэл яавал энэ сайн зүйлд нь хүрэх юм бол гэж хичээгээд зүтгээд явж байдаг. 우리는 하나님을
아버지라는 부른 가운데서 우리는 살아가고 있어요. Харин бид нар Бурхныг одоо аава гэдээ дуудаад амьдарч байгаа шүү дээ. 그렇죠. Тийм ээ? 예? 아버지와 아들이라는 관계라는 것이 얼마나 큰 은혜며, Тэгэхээр эцэг хүү гэсэн ийм харилцаатай болсон маань хичнээн том нэгүсэл үлээ. 그러죠? 예. 그 관계라는 것이요. Энэ харилцаа холбоо. 정말 우리가 행복자라는 것을 증거하고 있는 모습 아닙니까? Бид бүхнийг үнэхээр л өрөөлтэй, бид бүх үнэхээр ад жаргалтай хүмүүс юм гэдгийг гэрчилж байгаа үстэй. 예수 그리스도 안에서 아들의 삶을 살게 되었다라는 것. Эзэн Есүсийн ачаар бид нар хүүгийнх нь ёсоор амьдрах боломжтой 그 болсон. 8천만 명이 넘는 그 많은 사람들이요. 80 сая хүн амтай тэр олон хүмүүс. 더 나아가서 20억이 넘는 그 무슬림들은요. Дээрээс нь бүр 2 тэрбум орчим байгаа тэр муслимчууд 하나님을 아버지라고 부를 수가 없으며 Бурхныг аава гэж дуудах хэрэггүй явж байна. 누구도 구원의 확신에 대한 믿음을 가지고 살아갈 수가 없습니다. Мөн хинэнч бай би аврагцаан гэдэг бат итгэл доторч амьдрч чадахгүй байгаа. 근데 우리는 그리스도 예수 안에서요. Харин бид нар аврагч эзэн 그 Есүсийн хэн 모든 дотор 것을 은혜로써 어떻습니까? 우리가 누리게 되었다라는 것이 энэ бүх зүйлийг нь нэгүслэр нь үнгүй эдэлж хэрглэж байна. 부활과 영생에 대한 소망을 가지고 살아가고 있습니다. Дээрээс нь бид нар амьлал байгаа, мөн хам амьдрал байгаа гэдэгт бүр итгэцгээд амьдарч байгаа. 신명기 33장 29절 말씀처럼요. Тэгэхээр дэд хууль 33-ын 29-д гарсан үгэн дээр 이스라엘이여 너는 행복자로다. 그죠? Израиля чи өрөөлтөё гэсэн. 여호와의 구원을 너같이 얻은 백성이 누구뇨 이렇게 말씀하셨듯이. Эзний авралыг хүртсэн шамшиг ард түмэн хэн юм бэ гэсэн. 그렇죠. Тийм ээ? 이와 같은 구원을, 이런 큰 구원을 얻은 우리들입니다. Ийм авралыг энэ их авгаа авралыг нь хүртсэн хүмүүс шүү дээ. 예루살렘에서 시작된 이 복음이 오늘날 이곳 땅끝까지 전해지게 되었습니다. Иерусалимаас эхэлсэн энэхүү сайн мэдээ өнөөдөр газрын хязгаар хүртэл тарчгаад байж байна. 데살로니아 지역에도 복음이 전해졌고요. Тесалоник газартад сайн мэдээ 그들이 орсон. 하나님 안에서 참된 소망을 가지게 되었고 Тэд нар Бурхны дотор жинхэнэ найдварыг олж тээж авсан. 사실은 하나님께 돌아왔다 기록이 되어 있습니다. Тийхүү бүгд Бурхан руу эргэж ирсэн юм а гэдэг. 근데 이 복음이 전해지는 데 있어서 За 어떻습니까? тэгвэл энэ сайн мэдээ энэ хүртэл тарж ирэхэд 먼저 예수 그리스도께서 우리를 위해서 어떻습니까? 십자가에 자신을 드렸습니다. эхлээд эзэн Есүс өөрийнхөө биеийг загалмаа дээр бидний төлөө өргөсөн шүү дээ. 정말 하늘이 미리 되어서 어떻습니까? 많은 사람들이 구원을 받을 수 있도록 그 길을 열어 주셨잖아요. Тэр нэг буудаан үр болж унж өгснээрээ түүгээр дамжуулан олон хүн аврагдах боломж гарсан байна. 그리고 그 이후에 교회와 그리고 성도들이 어떻습니까? 정말 하늘이 미리 되어서 자신을 드리고 이 복음이 땅끝까지 전해지게 된 것이라는 것을 Үүнээс 우리는 хойш 알아야 됩니다. итгэгч нар чуулган бас л тэрхүү нэг буудаан үр болж газар дунж өгснээрээ энэхүү сайн мэдээг өдийг хүртэл дамжуулж ирсэн байна гэдгийг бид нар мэддэг байна. 여러분 앉아서 귀로 들은 복음이 아니에요. Бид нар энэхүү авралын сайн мэдээг нь зүгээр сууж байгаад чихээрээ сонсон төдийхөн үг биш шүү дээ. 이해합니까? Тийм билүү? 그 말씀이 정말 나에게 전해지기까지요. Энэхүү сайн мэдээ нь надад хүртэл хурц ирэхийн төлөө 어떤 역사가 있는지를 분명히 성경은 기록하고 있습니다. ямар хэмжээний их түүх өрнөж байсан бэ гэдгийг бид нар Библиэс харуул мэдэж болно. 네. 성경에 분명히 말씀을 마음에 받는다 기록되어 있습니다. Үгийг гарцаагүй зүрхэндээ хүлээж авдаг юм а гэж гардаг шүү дээ. 그렇죠? Тийм ээ? 우리의 마음에 어떤 말씀이 담겨져 있습니까? Тэгвэл таны зүрх сэтгэл дотор ямар үг суулгагдсан байгаа вэ? 그렇죠. 예수 그리스도에 대해서. Эзэн Есүс Христийн талаар 그 복음에 대해서 그 말씀이 우리 마음에 담겨져 있고 энэ аварсан гэдэг сайн мэдээ нь бидний зүрхэнд гүн суугдсан байгаа. 그 가운데서 우리는 정말 하나님께 너무나 감사하며 Үүний дотор л бид нар Бурхандаа чин сэтгэлээсээ талархдаг байна. 주일을 맞이하여 나온 이 자리에서도 어떻습니까? Эзний өдрөө угтаад ирж байгаа энэ газартаач 나에게 주신 모든 은혜를 무엇으로 보답할꼬? надад үзүүлсэн энийх нэгүслийнхэн төлөө би эзэнд юуг буцаах вэ? 네. 왜 그런 마음의 울림이 있습니까? Яагаад зүрх сэтгэл дотор нь ийм сэтгэл төрж оргилж байдаг вүлээ? 우리는 그 복음 말씀을 마음에 두고 항상 묵상하기 때문입니다. Бид нар энэхүү сайн мэдээний үгийг үргэлж сэтгэлдээ тээж баян тунгаан бодож явдаг болохоор ийм сэтгэл төрдөг. 우리는 충분히 교만할 수 있는 사람들입니다. Хүн бид нар бол хангалттай хизээд бардан болцохоор 그리고 хүмүүс 그 шүү. 은혜를 마땅하다고 생각하며 Дээрээс нь энэ хүртэж байгаа нэгүслийгээ мэдээж авах ёстой юм шиг боддог. 또한 자기만을 위해서 살아가려고 하는 나쁜 습성도 있는 것도 사실이에요. Бас зөвхөн өөрийгөө бодож амьдрах юмсан гэдэг
муу зан чанар хүнд байж байдаг. 그렇기 때문에 우리 마음에는 항상 어떻습니까? 이 복음이 묵상이 돼야 되고 Тиймээс л бид хизээд энэ хүү зүрх сэтгэл дотроо сайн мэдээгээ байнга тунгаан бодож явж байх 이 хэрэгтэй. 복음을 위해서 힘쓴 모든 성도들의 그 삶을 우리가 이 성경을 통해서 보고 본받아야 됩니다. Мөн сайн мэдээний төлөө тэгж хичээл зүтгэлтэй амьдрсан ахын дүүс нарыгаа Библиэс харж бид нар үлгэр дуурайлал аван амьдрах хэрэгтэй юм. 이 말씀을 사람의 말씀으로 받아들일 것이 아닙니다. Тэгэхээр бид нар энэ үгийг хүний үг гэж хүлээж авах үг биш байгаа. 예. 데살로니가 성도들은 어떻습니까? Тесалоник чуулганы итгэгч нар яасан гэдэг 이 вэ? 말씀을 사람의 말로 받아들이지 않았고 Үгийг хүний үг гэж хүлээж 하나님이 аваагүй. 주시는 그 말씀으로 받아들였으며 Харин Бурханаас айлдаж буй үг юм а гэж хүлээж авсан. 그 말씀이 정말 믿음과 하나가 되어서요. Тэрхүү үг нь итгэл болж өөртөө нэгдснээрээ 역사하는 교회 그리고 칭찬받는 교회의 모습을 가졌잖아요. их ажлыг бий болгосон бас их магтаалыг сонссон тийм чуулган болж чаддаг шүү дээ. 우리가 사실 하나님 밖에 있었던 사람들입니다. Яг үнэндээ бидний хувьд бол Бурханы гадна явж байсан хүмүүс. 그렇죠? Тийм ээ. 참된 하나님이 그 창조주가 누군지를 알지 못하고요. Жинхэнэ Бурхан бүтээгч эзэн хэн юм бэ гэдгийг бид огт мэддэггүй байсан. 사랑하는 아들을 보내주셔 그 안에서 우리를 구원해 주시려는 하나님의 놀라운 사랑과 계획. Хайртай хүүгээ илгээн барин биднийг аврах юмсан гэж байгаа тэрхүү Бурханы төлөвлөгөөг 네, 몰랐었잖아요. мэддэггүй амьдарч байсан шүү дээ. 그것을 깨닫고 이 자리에 있다는 것이 너무나 큰 은혜입니다. Харин одоо үүнийг нь бид ухаарчсан энэ дунд сууж байна гэдэг бол Бурханаас үзүүлсэх том нэгүсэл байна. 자, 오늘 말씀의 중심의 내용은 사도행전 13장인데요. Тэгэхээр өнөөдрийн үгийн гол цөм үг нь одоо Үйлс 13 дээр байгаа. 그런데 우리가 사도행전을 보는 데 있어서요. Гэхдээ бид нар энэ Үйлс номоо харахтаа 1장 8절이 너무나 중요한 말씀이에요. 사도행전 1장 8절. Үйлс 1:8 их чухал үг байгаа. 그 말씀을 먼저 읽어보겠습니다. Тэгэхээр тэр үгийг харцгаая. 네, 사도행전 1장 8절입니다. Үйлс 1:8. 사도행전 1장 8절. 1:8-ыг хамт уншъя. Харин ариун сүнс та нар дээр ирэхэд та нар хүчийг олж тэгээд Иерусалим бүх Юудэ, Самар тэр байтугай дэлхийн хязгаар хүртэл миний гэрч болно гэв. 그렇죠. Тийм ээ. 정말 이 말씀대로 되었죠. Үнэхээр л яг энэ үгийн дагуу болсон шүү дээ. 성령이 오시고요. Ариун сүнс ирсэн. 이제 이 복음이 땅 끝까지 전해지는 시대에 우리가 살고 있습니다. Тэгээд сайн мэдээ бүр дэлхийн хязгаар хүртэл тараагдсан байгаа ийм цаг үед бид амьдарч 어찌 байна. 보면 이 말씀의 증인이 우리들입니다. Тэгэхээр энэ үгийн биелэгдсэнийг гэрчлэх хүмүүс нь бид нар өөрсдөө байна. 그렇죠. Тийм билүү? 하나님의 계획을 볼 수가 있습니다. Бурхны төлөвлөгөөг нь бид харж болж байна. 그렇죠? 하나님이 기뻐하시는 그 계획이 어느 곳까지 어떤 때까지인지를 알 수가 있으며 Мөн Бурхны төлөвлөсөн байгаа тааламжит ажил нь хизээ хүртэл хаа хүртэл байх вэ гэдгийг нь бид харж болж байна. 그리고 정말 은혜가 되는 말씀이 무엇이냐면 Мөн бас их нэгүсэл болохоор үг юу вэ гэх. 땅 끝에 살고 있는 우리는 이방인이잖아요. Дэлхийн хязгаар хүртэл амьдарч байгаа тэдгээр хүмүүс гэдэг нь бид харь үндэстэн хүмүүс 그렇죠? шүү дээ. Тийм ээ? 안 그래요? Тийм болов? 네. 멀잖아요. 사실 예루살렘에서 시작한 이 복음이 여기까지 전해지는 데 있어서요. Тэгэхээр Иерусалимаас эхэлсэн энэхүү сайн мэдээ бидэнд хүртэл тарж ирнэ гэдэг нь их хол зав үсттэй тийм ээ? 그렇죠. 땅 끝까지라는 그 말씀이 정말 마음에 큰 은혜가 되었습니다. Бүр дэлхийн хязгаар хүртэл тарна гэж байгаа энэ үг нь өөрөө сэтгэлд их нэгүсэл болохоор үг байна. 하나님 정말 나를 생각해 주셨구나. Бурхан намайг ингэтлээ их боддог байсан юм байна. 그죠? Тийм үү? 그 땅 끝까지라는 그 계획 가운데서 나도 구원을 받을 수가 있었구나. Дэлхийн хязгаар хүртэл энийг тараах болно гэсэн энэ төлөвлөгөөний дунд нь Бурхан надад хүртэл ирүүлэх болно гэсэн төлөвлөгөө байж байсан байна. 하나님이 그런 기뻐하시는 계획이 있었기 때문에 Бурханы ийм сайн хүсэл байсан болохоор 그 일을 위해서 지금도 쉬지 않고 역사하시기 때문에 бас энэ ажлынхаа төлөө одоо ч тэр амрахгүйгээр байнга ажилласаар байгаа болохоор 지금도 정말 구원의 역사가 있는 것이고요. өнөөдрийн хүртэл авралын ажил өрнөсөөр байна шүү дээ. 그런 하나님의 선하신 계획 가운데서 구원을 받고 내가 이 자리에 있다라는 것. Ийм Бурханыхаа сайн төлөвлөгөөний ачаар би гэдэг хүн аврагдсан байна, энд сууж байна. 그리고 이 땅 끝까지라는 계획 가운데서요. Мөн бас энэ дэлхийн хязгаар хүртэл байх болно гэдэг 하나님은 төлөвлөгөө байснаар 일꾼들을 불러내셨습니다. Бурхан өөрийнхөө 아жилчдыг дуудаж ирүүлсэн. 그렇죠. тийм ээ? 예? 길리기아 다스에서 태어난 사람이 있었습니다. Киликийн Тарсад төрсэн хүн байж байгаа. 그렇죠. 사울이라는 이름을 갖고 있었습니다. Тэр өмнө нь Саул гэдэг нэртэй байсан. 하나님이 예배해 놓으셨죠. Бурхан түүнийг бэлдсэн байсан. 네. 이방인의 사도로서 예배해 놓으셨습니다. Харь үндэстний элч болохоор бэлдсэн байсан. 갈라디아서 2장 8절입니다. Галаат 2:8. 갈라디아서 2장 8절.
갈라디아서 2장 8절 보겠습니다. Галаад 2:8-ыг хамт уншъя. Учир нь Петрийг холзуулагчдын төлөөх элч болгон дотор нь ажилласан тэрээр мөн намайг харийнхны төлөөх элч болгон миний доторч идэвхтэй ажилласан. 그러죠. Тийм ээ? 예. 길리기아 다소에 태어난 그 사울. Киликийн Тарсад төрсөн Саул гэдэг. 그가 훗날 어떻습니까? 다메섹 도상에서 예수 그리스도를 만나게 되면 Тэр хожмын өдөр Дамасакт явж байхдаа эзэн Есүстэй уулзсан байж байгаа. 그렇죠? 예. 그리스도인들을 핍박하는 핍박자였는데 Уул нь Христэд итгэгч нарыг хавчиж дарлаж байсан хүн шүү дээ. 그가 예수님을 만나게 되고 나서는 어떻습니까? 예수는 하나님의 아들이며 그리스도라는 것을 어떻습니까? 마지막까지 외치는 삶을 살았습니다. Харин эзэн Есүстэй уулзснаасаа хойш тэр бол Христ мөн юмаа гэд амьдралынхаа эцсийн мөч хүртэл түүнийг гэрчилсээр ирсэн байгаа. 그렇죠. Тийм ээ? 예수 그리스도를 만나기 전의 삶이 있었습니다. Тэгэхээр эзэн Есүстэй уулзахаас өмнөх амьдрал нь гэж 그리고 байсан 예수를 байна. 만난 후의 삶이 있죠. Мөн эзэн Есүстэй уулзснаас хойш амьдрал нь гэж байна. 그분을 만났을 때 이 사도 바울도 인생이 바뀌었어요. Түүнтэй уулзнаар Илч Паул гэдэг хүний амьдрал нь ч бас өөрчлөгдсөн байна. 우리의 인생도 마찬가지입니다. Бидний амьдрал ч бас адилхан байсан. 그러죠? Тийм ээ? 우리가 구원받은 그리스도인으로서 이 자리에 있잖아요. Бид нар одоо аврагдсан итгэгч хүний ёсоор энд сууж байгаа шүү 그렇죠. дээ. 예수 그리스도를 만나기 전의 삶이 있었고, Эзэн Есүстэй уулзахаас өмнөх амьдрал маань гэд байсан байгаа. 그러죠? Тийм үү? 그리고 이제 후의 삶, 정말 그리스도이라는 이름을 가지고 살아가는 삶이 있다라는 거예요. Мөн итгэснээс хойш амьдрал Христэд итгэгч хүний амьдрал гэд байгаа шүү дээ. 인생의 전환점을 맞았습니까? Та амьдралынхаа өөрчлөлтийн эргэлтийн мөчийг бий болгож чадсан уу? 예? 그 전환점 가운데서 정말 성경적 그리스도인으로서 우리가 살고 있습니까? Үнэхээр тэр эргэлтийн мөч дундаа 뭐죠? 성경적 그리스도인으로서. Библийн дагуух Христэд итгэгч хүний ёсоор амьдарч байгаа юу? 네. 우리도 부르심을 입은 자들이에요. Бид нар ч бас эзэн дуудагдсан хүмүүс шүү 그러죠? дээ. Тийм ээ? 하나님의 일에 예비된 그릇으로서 이 자리에 있습니다. Бурхны ажилд одоо бэлтгэгдсэн сав байхаар энд дуудагдсан байж байгаа. 그 일을 위해서 부르셨고 또한 보내실 거예요. Энэ ажлын төлөө дуудагдсан бөгөөд энэ ажил руу бид илгээгдэхэр хүмүүс юм. 땅끝까지 복음이 전해진 시대에 살고 있지만은 Дэлхийн хязгаар хүртэл сайн мэдээ тараагдсан байгаа энэ цаг үед бид байна. 하나님의 계획은 모든 사람이 구원을 받기를 원하신다고 분명히 말씀하셨듯이 Гэхдээ Бурхны хүсэл бол бүх хүмүүсийг аврагдаасаа гэж хүсдэг юм а гэсэн. 우리가 이 복음을 두고 나아가야 될 곳도 많고 찾아가야 될 사람도 너무나 많은 것도 사실이에요. Тиймээс бид энэ сайн мэдээгээ өвөрлөөд очих хэрэгтэй хүмүүс ч их олон байна, явах хэрэгтэй газрууд ч олон байгаа шүү 이 дээ. 복음을 위해서 예비된 사람이라는 것을 부르심을 받았다는 것을 잊지 마셔야 됩니다. Энэ сайн мэдээнд нь би дуудагдсан хүн юм. Энэ ажилд нь би бэлтгэгдэж байгаа сав юм гэдгээ та өөрөө сайн мэдэж байх хэрэгтэй.